Ovo ljeto Studio Izvor ne presušuje izvor iz kog stižu vrhunski izvodni materijali. Danas predstavljamo Senada, Halil i Mladi Izvori. Voda na noć, da sam voda dušo, ja bi nano znala gdje bi izvirala. 12 noviteta na novom CD-u. Izaberite najbolje. Osnu svoju ja mijenjala ne bi, da mi daju Ameriku pogledala ne bi. Osnu svoju ja mijenjala ne bi, da mi daju Ameriku pogledala ne bi.